kwa Mungu wako, maana yeye ndiye amekuumba na ndiye aliyekuita, na neema yake hiyo iliyokuita, yeye anajua uko duniani. Yeye anajua unapaswa kula, unapaswa kuishi, unapaswa kujenga, unapaswa endesha maisha. Yeye anayo milango mingi, milango ya aina tofauti tofauti. Atafungua huu, atafungua ule, na maisha yako yataishi wako kwa Mungu wako ukiwa unaendelea. Kama unaelewa, nisikie shangwe na yaani utabaki unajihurumia miaka yote na maisha ni yale yale. Kwa tutumike tu kwa moyo kabisa, kuonyesha tunampenda huyu tunayemtumikia. Imani kama yako 6, lakini leo tuguse moja tu. Jambo la kwanza kabla hatujasoma ni kusikia na kutenda.